Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yizihije isabukuru y'imyaka mirongo itatu ishize Nelson Mandela afunguwe. Yayizihirije aho Mandela yavugije ijambo rye rya mbere amaze kurekurwa. Abimukira 69 b'Abanyafurika babonetse nyuma yo kuburirwa irengero bagerageza kugera ku mugabane w'Uburayi mu bwato. Abategetsi ba Espagne babonye abo bimukira ku nkombe za Malaga. Muri Congo abatuye umujyi wa Mangina bahunze nyuma y'ubwicanyi bw'ingabo za ADF bwabaye mu cyumweru gishize. Batinye ko uwo mutwe wakongera kubagabaho ibitero. Minisitiri w'intebe wa Canada Justin Trudeau yasuye Senegal mu ruzinduko rw'iminsi 8 rugamije gushakira igihugu cye inkunga ku mwanya mu nteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Naho muri Kenya abagore babonye uburyo bwo gufasha kubumbatira ubuzima bw'ibinyugunyugu mu ishyamba rya Arubuko Sokole ni mu mushinga wiswe Kipepeo Butterfly watangiye muri 1993.